May ni somni panga sang ni somni paruk thotran ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Russia chuan chol ni jing khan Ukraine ram khopui Kyiv chu missile lian tak mangina saya mi palian thito a mi somruk velin hliam an tuar ni in an soya hei hi Ukraine in drone manga Russia op Luhansk bial beya mi som pariat an tha phuba ani mel puantongin Russia sipaite op Luhansk biala college pakhat chu drone manga be ani a Ukraine sipaite chuan Russia ral thuam da na hmun an bei thu an soilain Russia chuan helaya hian sipai hmun engma om lo thu an soya Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine drone be na hin na taka changle turin sipaite thu a pe ani Russia in an be hnu hian Kyiv City Military Administration ho tu pa Taimur Tikachenko chuan Kyiv khopui chu ballistic missile turu tak manga be ani ti in Telegram aziaka Kyiv khopui hmun lia chiatna thleng report ani a mishing chen na in chiale kang mei chuak na satak report ani atibok Kyiv khopui mayor Vitaly Klitschko chuan khopui hmun sang mishing chen na in tam taka chiat baka school building te po chiani in a soya Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia hian nuclear ral thuang keng thei hypersonic missile Oresnik missile mangin Ukraine khopui Kyiv a beini in a soya Russia missile pathum ta hian tuipek nan ti chia a bazara kang fai veka mishing chen na in som chuanga chia a school engemaw zat a cheboka Putin hian a Oresnik chu Ukraine ramlai li beina na mangani ti in nimin khan Telegram a aziak ve bok heti la hian Russia chuan Kyiv khopui beinan hian Oresnik an man thu hi officialin an puanga Russia Defense Ministry chuan Ukraine firfiakten Russia ram an beina an changlet ti an soya Ukraine ho in firfiaka Russia ram hun poimon be chanlet nan Russian Federation sipaite chon Oresnik ballistic missile Iskander air launched ballistic missile Kinzhal hypersonic air launched ballistic missile le Zircon cruise missile mangin natakin Kyiv khopuyan be ani ti in thucho an siamani Ukraine Air Force te chuan Russia in drone zaruk vel le missile somkua velin Ukraine an beya drone zanga somli pakwa le missile somnga panga an ka thak thu an soya mishing chen na in school shopping center le kudam te chiani in an soi Russia in Oresnik missile manghi Europe ram hruai tu te chuan an dem thu an soi ngal sapa French President Emmanuel Macron chuan Russia in civil mi te chen na hmuna beile Oresnik missile mang chu na takademin Ukraine rama civil mi te chen na bitum le Oresnik ballistic missile manghi France chuan na takina demani atia European Commission Vice President Kaja Kallas point Russia hi a koto pan tang to a chu wangin Ukraine khopui hmun laili te chu an beita ni atia nuclear bomb keng tural duan missile system an mang chu adem thu a soibok Oresnik hi medium range hypersonic ballistic missile ni in nuclear bomb keng thei tura duan ani a bompa ngai po keng tel thei tho boka relate som zeta chaka thok thei ani wangin tunlai khowela missile defense system mek te zinga he missile lo intercept thei hi lo ni in soyani Russia hian kumsang ni somni pali November tha khan Dnipro ka na lo mang to a kumin January tha khan Lviv bial khothang lam ka na mang to boka Russia President Putin chuan Oresnik hi leihnoi thuk taka bunker te po kap tlang thei ni in a soyani US le Iran inkara in biak na chu kal zela nimin khan US President Donald Trump chuan in biak na chu a thazonga kal zel thu a soya in biak na US ayo palai te chu man mo lo tura sil thu a soibok Trump hian truth social a post siamin in remna pe felani a mingzian hana ni ma chuan US sipaiten Strait of Hormuz an dangzui zelang rampan hi te hian hunren lovin diktakin thil kan ti turani a ti suala turani lo atia US le Iran inkar chu tun ma zong ai na kalphunga dikta a ra tha po chu zela nuclear an boi pui turani lova nuclear ral thuam le boman nei turani lo atibok President Trump chuan Middle East ram te hena min puina wangin lom thu ka soya heng ram te hian Abraham Accords an ron zom zel phei chuan kan tho ho na that le zual ka be sei Islamic Republic of Iran poina ron zom ve du hial mai theiani atibok President Trump hian President Louis Barack Obama chuan Iran ne nuclear chungchanga in remna chebera siama wangin Iran in nuclear ral thuam an siam thei pha nia soin
Obama le hote dem thu asoya kan ramin inrem na kan nei zinga cheber chu Iran nuclear deal Barack Hussein Obama le tho puinep tak tak te siam le zia khani khan Iran chu nuclear ral thuam siam turin konga sial sakani ati hemi ma hian Trump hian Gulf ram shroi tu tele Pakistan Army Chief Asim Munir te chu phone manga biak thu sain thilkal dan chuan inrem na ta na Memorandum of Understanding lama hoi zel ti alo sei to a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po biak thu a sei bok Iran President Masoud Pezeshkian chuan Nimin Khan Iran TV a thu sain Iran chuan nuclear ral thuam nei an tum lo thu khower hria ta puang turin an in pei thu le Iran chuan an chevela boina chaw chuan du lo thu a soya chuti lai chuan US ne na inrem na nei turin an zaum na hralan tum lo ti sain Supreme National Security Council SNSC pompuin na le Supreme Leader thu lovin engma an ti don lo thu a sei bok Pezeshkian chuan nuclear ral thuam nei kan tum lo thu khower hria ta puang turin kan in peya helai biala boruak chaw boy kan du lova helai biala mon na ti chiat du tu chu Israel ani atiani Iran hian 60% purity level enriched to uranium cases level z anei meka hei hi UN Atomic Agency chuan civil mi te ta na man tangkai na tur omlo antia Israel official te chuan Iran uranium enriched to sa hi aya level sanga enriched le ni chuan nuclear bomb song pakhat siam na khopani antibok heti la hian nilichama India rama zinmek US Secretary of State Marco Rubio chuan Iran chu khowela firfiak chom lian tu pui berani a khovel mun sang-sanga firfiak an sponsor ani ati Nimin Khan Iran semi-official Tasnim News Agency chuan US le Iran inrem na tura duana chuan inrem na zia tangani somthum chungin State of Hormuz chu indoma omanga omle theina na malak tumani thu asaya US chuan Hormuz Strait hi amang bokin poisa choi lo le zalen takalong te kalvel na ni an phutani Tasnim News chuan US in State of Hormuz an dan mek chu ni somthum chung hian an ti to panga Iran poisa khoi chet theilo po chu zalen ani ang an ti bok US le Israel in Iran an be ma khan nitin longza somni panga tanga za somli vel in State of Hormuz an paltlang thina khovel ram sang in tuyal theile erong bolna gas phurna konga an mang thina ni Nimin Khan IRGC te chon Dhaka somni paliliam ta chung khan long somthum pathum in State of Hormuz an paltlang thule heng long te hian permit an lak vek thu an soya heng long zinga hian oil tanker container ship le sumdong long te an tela an sipaiten he straight an paltlang theinan hian ruam mannan siam pui ni in an soibok Nimin Khan Pakistan rama chuan rel konga bom ti bo wangin mi somni pali an thia rel hi sipaitele an man ruate phur tu ani wangin thi te hi sipai vek an nia mi somnga dangin hliam an tuar bok he thil thlen na mun hi Pakistan chimthlang lam Balochistan province ani in Baloch Liberation Army te chakna mun ani a Balochistan khopui lian ber koita bul chaman phatak rel kongan tlan lain bom hi apuaka rel kong bul hnaya ding li thei som vel po chetel ni in Pakistan police te chuan an sei he bom hi Baloch Liberation Army BLA te chuan an ti ni thu an puanga ARI News chuan BLA member pakhatin Pakistan sipai te hi thi chil ni an puang boka he bom puaka wanghian rel in panhi chu letin kang me chokani he rel hi Peshawar khopui pana tlan lai chu puak thei phurkar pakhatin na takin alo su ni in Pakistan official te chuan an soya Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan he thil thlang hi dem thule he thil thlang wanghian Pakistan mi puiten firfiak an dona thuan pha don lo ti asoyani Inrini Khan White House bulmaya silaya puaka FBI Secret Service le National Guard te chuan silai met puak tu hi beizui ngalin na takin an kap hliama damdo in thlen puyani hnuwa thi silaya puala hian President Trump chu White House a omlai ani a silai po na mun tak hi Pennsylvania Avenue Northwest 17th Street kilni in helai hi White House complex po na ni a police te chuan helai mun hitlo po theilo wasiam ngalin National Guard te po an duty ngala silai met puak tu hian Secret Service te lam hoya me po wangin Secret Service te hian an lo kap ve ngala anin ka na hian helai konga kal mek mi pakhat chuan hliama tuara tu silai me po zokin nge fu ti an shari lawani New York Times in an talan danin
silai met puak tu hi kumsom ni pakhata upan Nasir Best Maryland lammi ani a ama hi tun hma puwa Secret Service lo tong photo tu Isu Krista mo in titlatania court point White House nei lo turan lo hriat tir to mi hang tlangwala ni a engwanga silai met puak nge ni an hreri lova ril rulama chian lo na nei ni nan soibok Fox News chuan Best sini kumjun ni somni paruk khan Secret Service te chuan na motor lo phar din awangin an mana July ni soma lu phallo na hmuna lu luya wangin an man le ni nan ta langa social media lama chuan Osama bin Laden dik tak ni in in soi antibok Ebola Chilean na hmun Democratic Republic of Congo a chuan Ebola wanga thi chung ten an chung te ruang hlawm an du wanga boina chuak na sa hlea mipui te chuan damdaw in le health center ten ti chiani Karmasa ni nga ni khan Ruampara Health Center chu mipui thinrimin lu chilin bung ruan ti chena sa hlea zirtom ni khan mongbualu a Doctors Without Borders ten puan in kaya damdaw in an siam chu mipui ten bein an hal bokani an soidan chuan Ebola hri wanga thi ruang te chu mipui ten an tlo po chuan hria darang ti hlau thonna wangin da hran ni a hei hi mithi chung te hian an hra thiam lova mi thiam te na bi ka song bol hnuwa phum turan ti chu mipui te chuan ngai thiam lovin hrisel na lama thok tu te le an hmun te an beita chiam mai ani heti lai hian mipui te chuan Ebola hri chu sum don nan an hmang ti in thu an ti dar chiama mi then khat chuan Ebola wanga thi ruang te chu damdaw in a thok tu te chuan an tak sabung sang lain ramdang an hral ti te chu social media lama an vor dara wangin mipui an chi ai ni in an soya DR Congo khochak lam Ebola Chilean na biala hian mipui te chuan mithi te chu vuin an inan kal khoma a thlanan mithi ruang chu an chalai mo an khoi kher thina hei hi hrisel na lama thok tu te chuan him lo an tia an chung te ruang khoi theilo le vuidan pa ngai vui theiloan oma wangin mi tam tak an lung oi lo ni in soyani bok DR Congo Public Health Ministry chuan Ebola wanga thi za somriat an thlin to thu le shikai mek zariat an om to thu an soyani bazari lo thira wangin kan lo me